Assalamu alaikum урматтуу Дон Кабар YouTube каналынын катталуучулары, алыс жакындан көрүп жаткан мекендештер, саламатсыздарбы? 29 март 2023 жыл Бишкек шаары алдыда курстарга көз жүгүртүп алыңыздар. Видеого лайк басып, мына монтип катталып кетиңиз. Анда кеттик. Финанс Кредит Банк рубль 1.131, казак теңгеси 0.13 тыйын, евро 94.80 тыйын, доллар 87.42. Saat 9'dan 46 minut öttü. 29.03 ay 2023 yıl. Dolar 87.70, euro 95 som, rubl 1 som 13 tıyın, funt 105 som. Yıl bank dolar 87.40, euro 94 som 80 tıyın, rubl 1 som 13 tıyın. Ayıl bank. San LTD dolar 87.70, euro 94 som 60 tıyın, rubl 1 133, funt 100 som. Тылкывай доллар 87.70, евро 94 сом 80 тыйын, рубль 1 сом 13,5 тыйын. Фунт 105 сом. Эко Исламик банк доллар 87.70, евро 94 сом 70 тыйын, рубль 1 131, казак теңгеси 0.13 тыйын. Казык доллар 87.70, евро 94 сом 50 тыйын, рубль 1 сом 13 тыйын, лира 4 сом. Анын жанында МКС доллар 87.70, евро 94 сом 80 тыйын, рубль 1 сом 11 тыйын, фунт 105,5 тыйын, лира 4 сом.